So satu lagi yang ada soalan je. Siapa tak nak tanya tadi? Ya. Dr. Khadijah Dr. Kat? Ada soalan tadi? Ada soalan tadi. Dengar tak? Dengar doktor? Tak ada. Kita dalam proses kan sebab our PO kan baru berubah SDG semua. So if the changes in the PO punya mapping relate to the CO punya assessment kan. Betul. Minor punya changes pun dah boleh buat satu publication kan? Boleh. Tak ada changes pun boleh. Tak ada changes pun boleh. So if we create new rubrics pun kita boleh publish juga? Pun boleh. Nanti saya tunjukkan contoh-contoh ya. Alright. So kita boleh go for conference paper ya, education conference. Tak semestinya engineering education ya, bagi yang non engineering you carilah conferences education conference ataupun education conference yang agak general tu ya, dia boleh any field boleh. So boleh cuba. Kalau macam saya lebih prefer conference yang berindeks lah ya. So kemudian kebiasaannya kalau conference berindeks ni dia akan ada journal publication selepas tu ya. Dan kebiasaan journal tu kita kena tambah sikit duit. Kita kena tambah sikit duit tetapi tak banyak pun ya, biasanya tak banyak. Okey, ataupun kalau kita tak nak masuk journal yang dia tu, conference tu pun dia dah proceeding dia dah berindeks dah. Ya, kalau ikut dari segi kita punya untuk kenaikan pangkat ya, dan juga untuk yearly punya performance pun dah dia boleh dikira lah, maksudnya markah tak agak tinggi lah. Tak semestinya kalau kita buat yang non index ada markah kan. So basically ada, cumanya mungkin rendah sedikit. Okey, tapi saya cuba target begitulah ya. So mana-mana kadang-kadang tak berkesempatan untuk upgrade kepada journal, so saya just let it be in the proceeding lah. Tapi kalau macam kita dah intend untuk masuk ke journal, tapi kita boleh bagi tahu dia kita tak mau publish lah dalam proceeding dia, ataupun kita mungkin certain proceedings tu dia hanya letakkan abstract sahaja. Ya, for example. So paper yang kita buat tu kita boleh extend lagi dan masuk ke journal. Okay, jadi kita punya mind setting tu kita kena betul lah ya. Jadi maksudnya kita kena ada what at the end of the day apa yang kita nak cuba capai. Alright, kemudian kita boleh masuk journal-journal macam dekat Malaysia kita ada under apa tu kita kata apa, ERA ya, yang biasalah yang digunakan, tak pernah Unimap accept tak ERA sekarang ya. UiTM hari tu ERA okey, lepas tu tak okey pula. Okay, so basically dan juga mungkin certain journal yang di bawah Ministry of Higher Education ya, kalau kita sini tak support Malaysian punya journal, siapa lagi nak support kan? Okay, so and then of course lah other journals yang sama ada dia Scopus Index ya, ataupun ada WOS dan sebagainya lah. Okay, so yang tu dia akan, dia punya peringkat difficulty tu lebih sedikit lah ya. Dan juga kalau kita nak cuba capai sampai Q1 tu of course lah ya. Alright, so another important element ataupun yang saya sebutkan tadi dari segi CQI process. So dekat sini kita boleh tulis paper okay, related to CQI process at course level, at program level and also at program educational level. Ya, so kita boleh buat banyak paper dekat sini. Okay, so boleh, because kita akan ada CQI action. Contohnya for every semester, kita ada beberapa semester for example, yang current punya kita just nak buat satu paper, nak tengok kita punya the current implementation kita setakat ni macam mana. Boleh je, tak ada masalah. So daripada situlah kita akan boleh buat penambahbaikan. And then kita boleh tengok sama ada penambahbaikan kita buat tu adakah dia efektif. Ya, sebab kadang-kadang kita tengok naik, kadang turun balik, kadang naik balik, kadang turun balik. Kenapa? So basically when you ask kenapa tu, then you think about how to improve. Ya. Alright. Okay, so saya dah terangkan banyak juga tentang continual quality improvement tadi. Okay, jadi kat sini tak nampak gambar kat sini. Belah kanan atas ni, you nampak gambar tak? Tak nampak kan? Tak nampak. Okay, masalah internet ni saya rasa. Okay, but basically tak apa, nanti saya cuba update balik ni. Saya rasa kalau internet okay dia keluar ni. Sekejap ya, saya cuba go back dulu. Yang ni video ke ataupun gambar static Prof yang tu? Gambar sebenarnya. Tapi basically kalau dia tak keluar ni maksudnya ada masalah internet lah ni. Okay, so yang ni sebenarnya sampel result. Okay, at course level. Macam kita nak tulis paper, jadi basically kita akan tengok daripada result dekat sini lah untuk CQI action dekat sini. So basically kita ada course outcome dekat sini dan juga program outcome dekat sini. Okay, and then normally kita akan make comparison. Ini contoh ya. Contoh maksudnya kita akan ada previous semester and then kita ada current semester.
Okay, and then kita akan tengok actually apa result dia. Ya, kemudian apakah dia penambahbaikan yang kita dah buat. Kalau dulu yang kita recommendkan pada semester ni, kemudian semester ni kita dah gunakan, tapi based on the result tu apakah dia penambahbaikan lagi. Contoh lah ya. So dekat bawah ni adalah data-data lain lah yang related kepada kursus tu. Contohnya student punya feedback. Ya, studinya macam kita di UiTM kita ada SUFO. Okay, jadi kat situ kita akan ada 4 elemen lah dalam SUFO tu yang student akan bagi feedback. So yang pertama dia akan bagi feedback related to the content of the course. Okay, so yang kedua dia akan bagi feedback related to kita punya teaching method. Lecturer punya teaching method ni. Yang ketiga dia akan bagi feedback related to assessment tu sendiri. Dan yang keempat dia juga bagi feedback related to professionalism lah of pensyarah. So dekat situ basically kita boleh gunakan all those data. Of course kita tak akan, nama student pun sebenarnya kita tak tahu pun ya. Alright, so basically dia tak ada isu pun related to kita kata PDPA tu. Jadi basically kita pun bukan nak tunjuk nama student ke whatever. Alright, so normally kita try to make dia punya analysis tu more general lah in that way. Ya, kita tak ada specific kepada one particular student ke something like that. Ya, alright. So kalau for the paper macam saya kata tadi, kita tengok kepada CO and PO measurement. PO sebenarnya ni ya, saya tersilap sebab mula-mula satu PLO, lepas tu saya nak buang P, saya nak buang L, tinggal jadi L pula. Okay, so basically CO PO measurement, okay, and then tengok macam mana di achievement of those PO, okay, and then kita buat analysis, okay, and then based on those analysis kita akan ada recommendation for improvement dekat sini. So kat sini kita boleh keluarkan paper. Sama juga dengan at program level, jadi kita boleh tengok PO measurement at cohorts level. Jadi dekat sini bagi ketua-ketua program ya contohnya ataupun head of department ya dan sebagainya, mereka ada akses lah kepada this cohort. Dan in fact sebenarnya you all ada je benda tu semua dalam self assessment report you all. Okay, so you can actually extract ya daripada self assessment report, okay, and then you boleh create papers. So and then apakah dia intervention program yang you buat ya ataupun any other specific activities yang you buat targeted to that particular PO yang you nak measure ataupun you nak improve, okay, and then you akan tengok dia punya penambahbaikan. Alright. Okay, other activities tu such as motivational, yang tu basically kita tak boleh nak measure secara direct ya, tapi dia boleh secara indirectly dia boleh improve students punya performance ya secara keseluruhan. Ya, if you want to look at those based on kita kata at curriculum level ya. Alright, so basically this is specific ya kepada CQI tadi, di mana you can write a paper okay related to PDCA cycle. Okay, so in this case bila kita write paper kan related to PDCA cycle ni, so kita akan tengoklah different model Demings ke related to QMS, okay, quality management system. So you can write paper related to quality management system. Okay, so dalam quality management system itself pun ada banyak perkara yang you boleh tulis. So you can write macam saya kata tadi related to stakeholders punya feedback, the IAPs, the as an examiners kan. Okay, and then maybe you have audit ya daripada dalaman ya ataupun daripada luaran ya dan sebagainya. So those actually can be used ya. Bukanlah kita nak ambil kita kena sebiji macam tu, bukan itu maksud saya ya. Maksudnya kita extract lah ya perkara-perkara yang related dengan apa yang kita nak tulis tu. Okay, so basically mungkin contohnya kalau kita melalui proses accreditation yang saya nampak tadi Dr. Azwan ada tadi kan, so mungkin kita ada contohnya kita dapat feedback kan daripada panel-panel ya based on berapa program yang kita ada hari tu ya. So mungkin dekat Pau hari tu ada 7 program, dekat Cejawi hari tu ada 4 program engineering for example kan. So mungkin kita boleh tengok as a whole. Okay, so what are the elements yang kita boleh buat penambahbaikan? Contohnya at university level lah in that way, ya. Okay, so depends kepada feedback tadilah ya. So ada setengah feedback tu dia relate spesifik pada program ya, ada setengah relate kepada universiti itu sendiri, ya. Okay, so basically the concept ialah apakah dia action yang kita ambil, okay, based on previous semester. So kita pun buatlah untuk semester ni. Okay, so lepas kita dah buat tu, okay, and then kita tengok result. Okay, kita tengok result COPO kita. Okay, so identify
kenapa result kita jadi macam tu? What are the shortcomings in the current semester? So you need to check that. Okay, and then you need to give ataupun to provide recommendation for the next semester. So what are the things that you plan, okay, to do for the next semester, and then you act, okay, and then kita continue lah. That's how closing of the loop is taken place. Alright, so that one is actually at cost level. This is still at cost level, tetapi saya be very specific dekat sini, which also relate kepada apa yang kita dah bincangkan sebelum ni. So basically kalau CQI at cost level, okay, fokus dia adalah kepada cost outcome performance, bukan program outcome. Of course cost outcome tu dia akan map kepada program outcome, tetapi untuk mengenal pasti masalah tu dia adalah bergantung pada cost outcome, because cost outcome tu adalah perkara yang pokok lah yang kita ataupun asas yang kita gunakan untuk kita lakukan those assessment ataupun measurement, kan. So basically dekat situ kita akan ada certain assessment yang kita gunakan untuk assess ataupun untuk measure those cost outcome, and then these cost outcomes are actually related to the content of the course. Alright, so that's why within the course itself, the CQI action tu dia fokus kepada course outcome. Walaupun sometimes you kata tak apalah kita map one to one pun you kata kan, tetapi as I mentioned, the best adalah kalau kita nak tulis paper at course outcome, kita fokus kepada course outcome. Tapi kita bolehlah measure ataupun kita bolehlah relate kepada program outcome, because those are the important element lah yang kita mesti ada kan pada setiap kursus, di mana kita akan map certain program outcomes kepada specific course outcome dalam kursus kita. Tetapi untuk penambahbaikan kita fokus kepada course outcome, okay, because they relate kepada content. So kalau course outcome yang pertama, contoh course outcome yang pertama ialah student tu should be able to apply, okay, a certain katalah A principle in solving certain problem, for example. Okay, so basically that particular course outcome dia akan relate kepada knowledge related to that fundamental, kan. Kalau structure relate lah kepada the statics ataupun dynamics of the problem, okay, so the principle of it, kan. So maksudnya kita nak at this point of time kita nak ajar student kita to gain that knowledge, to gain that understanding on what is actually the principle. Okay, so dia akan relate kepada course content. Tetapi kebiasaannya kita akan map that particular CO, okay, which is application of knowledge, kita akan mapkan kepada PO number 1. Okay, which is apply knowledge lah, okay, to whatever. Alright, tetapi bila kita nak improve course level, you kena tengok dekat course outcome tu sendiri. Kalau course outcome tu rendah, so meaning that for example course outcome for CO number 1 ni contohnya adalah less than 50 ataupun almost 50. Contoh lah kan, jadi kita nampak that in this case student kita ni dia susah nak grasp the concept ataupun susah nak faham fundamental, contoh. Jadi dekat sini apakah dia perkara yang kita kena buat ni to ensure that dia faham. So kita tak boleh gunakan strategi yang sama. Kan kalau dulu kita kata kita gunakan strategi A dalam kelas untuk ajar that fundamental, contohnya next round kita tak boleh guna cara yang sama lagi contohnya. Jadi bagaimanakah cara kita nak improve that method? Okay, to ensure that student kita lebih faham. Okay, alright. So dekat sini kena fokus kan, dekat sini saya banyak kali saya kena stresskan on this part, because this is at cost level, So basically kat sini kita boleh fokus pada kita punya improvement in teaching method, tengok sama ada dia improve effectiveness, kita adjust kita punya approach, kita adjust kita punya method. Kalau dulu kita buat traditional, mungkin kita nak buat lebih kepada active learning lagi, kepada active learning pula, collaborative learning dan sebagainya. Kita check juga kita punya syllabus. Okay, the depth and the breadth, the SLT, the lesson plan, activities, the learning outcome dan sebagainya. Kita can also improve our assessment. Kita boleh improve the tools. Macam saya kata tadi, improve the rubrics yang kita buat. Improve the weightage, improve the level of difficulties,
improve the level of complexities, improve the rubrics, descriptors. Kalau dulu descriptors dia very shallow, kan? Very shallow, tak ada, doesn't have any meaning pun. Kita just for the sake of, okay, very good saja contohnya. Okay, and then kita kata, okay, dia ada kriteria pertama ialah problem statement, design of problem statement contohnya. So kita bagi dia 1, 2, 3. So kalau 3, kita tulis tu excellent problem statement. Macam tu je contoh lah kan. So basically tak ada descriptors. So what do you mean by excellent problem statement? So what are the elements dalam problem statement yang student tu kena ada supaya dia boleh dapat markah yang tinggi? Nampak tak? Jadi because the rubrics tu kita kena beri ya kepada student. You have to provide to the students. Okay, the rubrics kan. Jadi rubric tu should be adequate. Ya, should be kita kata apa, can guide the students. Jadi sebab tu kalau dalam design rubrics ni, dia punya definition of rubrics ni adalah guides, ya, guidance to the students. Okay, guidance to the students for them to actually understand, they know what are the things that are expected yang dia kena buat sebenarnya. Jadi kalau kita just setakat bagi tahu, okay, problem statement markah dia kalau dapat ada markah tinggi dia contohnya 5, and then very good, excellent saja. Excellent problem statement with good description. That's it. Contoh, very shallow. Okay, so basically macam mana student nak tahu what do you mean? What do you mean by excellent? What do you mean by good elaboration or well elaborated problem statement, for example. What do you mean? So basically you need to actually define, okay, dia punya elements dalam problem statement tu. So dalam problem statement tu contohnya you boleh describe dia kepada, for example, apa yang patut ada dalam problem statement? Patutnya you ada isu yang cuba dibangkitkan. Isu yang cuba dibangkitkan. Jadi basically dekat situ you have to highlight that the problem statement, for example, has specific issues, for example. Okay, related to whatever lah. So yang tu you have to think. Okay, you have to actually relate ya kepada what the things that you want the students to achieve. Nampak tak? Jadi dekat situ kita boleh improve, okay, kita punya rubrics tadi tu, dan kita tengok. Selepas pada tu kita compare lah, mungkin rubrics kita dulu tu very shallow. So now kita dah improve rubrics tu, kita tengok macam mana dari segi kefahaman student tu. Jadi biasanya kita akan untuk validate ya kita punya rubrics ni, biasanya kita akan tunjukkan kepada student. Kita bukan bagi macam tu je untuk dia faham ya. Kebiasaannya terbaiknya ialah kita go through with the students. Okay, the rubrics yang kita bagi dekat students tu. Ya, so kita go through, dan the best time ialah basically kalau kita first semester, biasanya kalau kita bagi student tak nampak apa-apa lagi pun, ya, kita akan explain lah, of course the rubrics ni adalah untuk ni. Tapi as they go by, dia dah mula buat assignment tu, masa tu you akan dapat ada banyak soalan. Okay, so that's why during classes tu, that's why it's very important that the class tu should be made kita kata apa active in class, ya. So basically mungkin you nak discuss on certain element ya dalam rubrics tu, okay, and then the students tu dia boleh give dia punya opinion, kata okay, kalau saya dapat masalah macam ni, so is it enough the way I describe contohnya. Yeah, so we can do that discussion in class. So basically at the end of the day you can see whether your rubrics yang you dah buat yang baru tadi tu dia efektif ataupun tidak. Ya, jadi dekat sini you can actually improve the descriptors, you can also improve the criteria. Di mana kalau dulu kita mungkin kriteria kita tu very loose, kita pun tak tahu, kita letak je problem statement contohnya, ataupun kita letak sahaja, kita tanpa kita buat description dekat situ, ataupun kita letak je satu elemen yang dalam tu, contoh SDG kita letak. One descriptors SDG, one criteria ialah SDG, tapi dalam kita punya rubric tu kita tak ceritakan SDG yang mana ni, ataupun kita nak make it general, ataupun apa elements dalam SDG tu yang student kita kena highlight contohnya. And that's why kalau nak cipta rubrics ni, dia bukanlah perkara yang mudah sebenarnya, tetapi dia adalah very satisfying. Satisfying in that sense that kita bila kita nak create the rubrics tu, kita kena tahu specifically apa yang kita nak measure, okay, dan apa elements yang kita nak masukkan dalam rubrics tersebut. Ya, dan juga kita boleh improve dari segi assessors contribution. Ya, sometimes contohnya kita dapat teguran ya, contohnya daripada assessors auditors ataupun yang datang buat buat akreditasi contohnya, dia kata macam
contoh FYP lah, contoh FYP financial project tu, contohnya kalau dulu supervisor bagi 70%, contohlah supervisor bagi 70%. Okay, and then 30% lagi adalah internal examiner contohnya. Okay, mungkin kita dapat teguran, kita kata 70% untuk supervisor ni besar sangat. Besar sangat contohnya. Ya, ataupun kalau kita tak dapat teguran pun, tapi kita boleh tahu yang macam student kita ni ramai dapat A, ya contohnya, dan kita adalah seorang supervisor yang sangat baik hati lah in that way kan, contohnya. Jadi basically kadang-kadang perkara tersebut juga boleh menimbulkan isu lah ya dalam akreditasi. Ya, jadi tapi if you have a good rubric sebenarnya tak isu. Ya, kalau you nak 70% pun tak ada masalah sebenarnya, tapi itulah masalahnya kadang kita yang create the rubrics, lepas tu kita yang bagi markah terhadap diri kita sendiri. Ya, sebab 70% tu adalah markah by supervisor. Jadi in that case seolah-olah macam kenapa saya kata kita bagi markah dekat diri kita sendiri, sebab student kita ni kita didik dia daripada awal sampai habis dengan kita. Final year project ni kan. So dia daripada mula dia buat proposal kan. Mula dia buat proposal, kita betulkan dia punya proposal dia pun mula belajar cara betulan dan sebagainya. Tapi at the end of the day markahnya, portionnya banyak ya based on kita punya. Tapi macam saya kata tadi lah, kalau kita have a good rubrics, reliable, valid dan sebagainya, tak isu pun sebenarnya ya. Tapi itulah masalahnya bila kita dapat markah yang tinggi ya, dan kita tengok markah untuk yang diberikan oleh supervisor tu sangat tinggi, 70%. Jadi kita pun nak tukarlah, kita kata okay, kita decide, kita bincang dalam program level, kita kata kita nak kurangkan sedikit percentage of supervisor. Contoh macam saya dululah kat UiTM kan 70% mula-mula supervisor, lepas tu 30% adalah internal, 15 lah internal, 15. Sekali tu kita dapat akreditasi, saya tengok 2008 ke 2013 saya lupa dah. Okay, so dia tengok dia nampak yang macam dia dapat teguran lah, kita tapi OFI saja ya, tapi kita take it seriously, of course kita improve. Jadi selepas tu kita punya supervisor hanya tinggal 45% saja. The rest 55% tu kita akan ada daripada external internal examiner, dia 2 orang. Okay, and then kita ada juga daripada industri. Okay, dalam 10% ke 15%, saya lupa dah ya. So basically dekat situ bila kita ada lebih ramai orang yang assess, so dia ada moderation dekat situ. Jadi you can write paper on that part. Ya, jadi dekat situ dan masa kita buat assessment tu kita improve kita punya rubrics kan. Lepas tu kadang kita dapat feedback daripada industri dan sebagainya, so you can write papers on that. Ya. Alright, so basically ada soalan tak? Ada soalan ke semua? Ada dekat chat room tu dia kata Prof, ada contoh publish paper yang berkaitan yang boleh dijadikan guideline. Sekejap lagi. Betul. Ada, sekejap lagi saya tunjukkan insyaAllah. Banyak papers dan saya dah sediakan sekali juga dia punya full papers. Kalau macam saya tunjukkan dia punya abstract dulu. Okay, and then saya terangkan dulu because kita tak nak terlampau cepat sangat masuk ke dalam. Saya tak nak nanti orang takut, especially yang tak biasa menulis on TLA ni. Nanti dia kata macam bila tengok full paper tu, because bila you tengok full paper, you dah tengok paper yang dah almost perfect lah sebab dah publish kan. Tapi dia tidak kita tak tahu the process tu. Kalau saya nak ceritakan proses nak dapatkan Q2, Q3, Q4 paper tu, kita boleh menangis banyak kali lah kan. In that way lah. Jadi that's why kita macam kalau boleh saya tak nak tunjuk the whole paper, tapi saya ada sediakan. Kalau siapa yang berminat, kalau Prof saya nak tengok the full paper ni boleh tak? Boleh, saya tunjukkan. Saya dah siapkan dah, saya dah buka siap-siap dah semua tu. Okay, cuma sekejap lagi saya akan tunjuk abstract dulu. Saya nak you all semua macam aware dulu. Yang ni boleh tulis saya paper. Yang ni pun boleh ke? Yang ni pun boleh ke? Yang ni pun macam tu lah, something like that. You feel amazed and then you feel that senangnya kan? Ya, tetapi kita akan buat hands on ya, because macam biasa tu kita ada pepatah easier said than done. Easier said than done ya. So that's why bila kita buat hands on nanti kita akan tengoklah macam mana permulaan. Tapi di permulaan tu je kita rasa agak sukar sedikit. Maksudnya tu bukan sukar sebab macam kita tak boleh buat, bukan, tapi biasalah benda baru kan. Kalau benda baru ni apa benda pun kita akan rasa macam kita nak keluar daripada comfort zone tu, it's not easy.
yang kita dah rasa complacent kan, tak ada selama ni tak pernah nak tulis paper pun kan, okey je kan, tak apa tiba-tiba nak tulis paper, contoh gitu kan. Jadi basically ataupun kita dah biasa tulis paper yang bersifat teknikal kan, masuk lab kita dah biasa, suddenly kita nak tulis paper related to TNL ni dia berbeza sedikit. Sedikit berbeza, cuma ni kita kena tahu cara dan kita bacalah paper-paper yang sebelum ni ya. Jadi kita boleh tahu apa metodologi digunakan, bagaimana cara penceritaan dia, dan dia kena ada, dia sama saja konsep. Ya, maksudnya you still need to have the philosophy ya, in the literature review. Model, framework, ya macam biasa still kena ada. Ya, kalau macam technical kita ada certain formula yang kita gunakan kan, certain framework atau model kita gunakan, sama juga dengan teaching and learning. Ya. Alright. Okay. Kalau saya tanyalah, kalau Prof cakap tadi, kalau ada program level, banyak paper yang boleh ditulis lah. Kayaknya macam program chairperson, macam pengisi rancangan PR, dia boleh tulis banyak paper lah kan, macam review. Sangat. Dia boleh ajak dia punya team lah, bila sebab kadang-kadang kita punya data tu is overwhelming. Ya, jadi the best ialah kita together. Kalau you tengok paper saya paper tak ada yang seorang. Paper saya memang saya akan ajak orang lain untuk buat sekali. Because bagi saya kita kena kita kena ajak orang lain juga, because you can go fast if you go alone, but you can go far if you are together. Ya, jadi saya pegang dekat situ because kadang-kadang kita pun kita nak saling bantu-membantu kan. Jadi basically macam saya kadang-kadang kalau dalam satu kumpulan tu, contohnya itu mungkin kita boleh cerita detail lagi kemudian lah masa kita buat hands on kan. So dalam satu kumpulan tu contohnya kita ada 4 hingga 5 orang contohnya, dan mungkin kita ada grant ya, yang kita ada grant dalam 5 orang macam tu. So macam ni you nak tulis paper ni, siapa nak jadi orang pertama, siapa nak jadi orang kedua kan, siapa nak jadi orang terakhir contohnya kan. Jadi basically kita kena ada strategi lah in that way. Ya, jadi first orang ni jadi main, orang ni corresponding, and then seorang yang agak senior dah boleh jadi senior author yang the last kali ya, dan sebagainya, tukar lah macam tu. Alright, so basically kita work together, especially kalau at program level. Kalau course level tu boleh lagi lah seorang. Ya, tapi macam saya, sebab saya course tu kebanyakannya saya ada team teaching. Jadi saya akan ajak lah junior-junior untuk together dengan saya, ataupun kawan-kawan saya lah together dengan saya. Okay, alright. So untuk tulis paper TNL ni kita ada 2 jenis saya. Satu strategic papers. Okay, satu lagi adalah related to kita panggil hilang pula satu lagi, tertinggal lah tu. Satu lagi ada panggil operational paper. Saya tak tahu, mungkin saya terdelete kot. Actually ada satu lagi kita panggil operational paper. Dekat situ lah ada contoh-contoh yang banyak-banyak tu sebenarnya. Dekat sini ada strategic papers. Okay, contohnya future, ni contoh dia punya title lah ya. Future directions in engineering education, evolution of education. Macam mana kita nak evolution education tu from 1.0 to 5.0. So kat sini kadang-kadang kita tulis dalam bentuk kita buat literature review pun boleh. Okay, and then curriculum and delivery in 21st century learning skill, core competency, okay, flexible curriculum, ya, flexible education, continuing education, ODL, MOOC dan sebagainya. So basically yang ni lebih kepada at institutional level pun boleh juga. Contoh macam Dr. Kat kan, berada dekat lead tu, so you can write on continuing education related to ODL. Okay, and then mungkin you at Unimap kan, you all ada lifelong learning punya center, you can write papers related to lifelong learning. Okay, and banyak lagi lah benda yang kita boleh tulis. Okay, so these are called strategic papers. Another papers, another type is we call it operational papers. Operational papers tu yang relate kepada course outcome, program outcome ya, CQI action at course level ya, dan sebagainya lah. Iaitu adalah operational level. Dan saya dah tertinggal dalam tu. Bukan tertinggal, saya dah terdelete yang tu. Saya tak pasti kenapa. Tapi nanti saya akan masukkan ya. Alright, so sebelum saya tunjuk contoh ni, mesti ramai tak sabar kan, tapi tak apa, masa dia lagi, because saya memang timing saya tu memang 3 jam ni. Yang pertama saya nak go for the OBE, yang kedua apakah dia perkara yang penting yang kita perlu ada, yang kita perlu tahu, okey, bagaimana cara untuk menulis dan sebagainya. Okey, dan yang ketiga yang ketiga nanti adalah saya tunjukkan contoh-contoh, satu-satu saya tunjukkan contoh. Jadi you all boleh tengok one by one, okey, tanya soalan, okey, dan sebagainya. Alright, so yang pertama ialah tanya diri kita tentang apakah dia 6W dan 2H. Okay, so pertama, kenapa kita nak write and publish paper ni? Kenapa? Why? Kenapa kita nak tulis ni?
Okay, and then kita nak tulis lah. So how ataupun which source yang kita boleh cari, where to find all this. So itu pun saya dah tunjukkan tadi. Tapi of course you need to know why you want to write first. Kalau tidak you tak ada dapat dia punya passion dia tu. Kenapa you nak tulis? Sebab manusia ni memang macam tu, dia kena motivate. Dia kena kita panggil apa ya? Sama ada carrot and stick. Carrot and stick. Manusia ni memang begitu. Dia kena ada carrot. Kenapa dia nak tulis ni? Tapi kadang-kadang ada carrot pun tak jalan juga. Jadi kena ada stick juga, kan? Jadi nak kena push juga. Kalau orang tua tu dia sebut kena pukul, bukan pukul lah, macam pahat dengan penukul lah, macam tu, something like that, kan? So basically kita kena tahu dulu, tapi the best adalah datang daripada dalam lah. Datang daripada passion tu, datang daripada dalam ataupun daripada luaran pun tak kisah. Contohnya macam kita nak naik pangkat contohnya, kan. Kita nampak orang semua naik pangkat ni, macam mana kita nak naik pangkat ni? So mungkin that can motivate external lah, external motivation. But the best part is actually the internal motivation. Kenapa kita nak buat ni as a lecturer ni? Kenapa kita nak buat ni? Kan? So as a teacher ni, kenapa kita nak buat ni? Kita nak tambah baik, kita nak bantu student kita. Kita nak kita nak disseminate kita punya knowledge contohnya, kan. Kita nak share apa yang kita buat supaya orang lain boleh boleh gunakan, boleh manfaatkan lah in that way. Sebab tu kalau dalam Islam ni yang penting adalah pertama ilmu, of course lah doa anak yang soleh, kan, doa anak soleh, amal yang kita buat, of course, kan. Ketiga ialah ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan. Kalau nak ikutkan amal kita, takut tak banyak pula amal, kan. Harap Allah terimalah segala amalan kita. Kalau nak ikut anak yang soleh ni pun tak tahu lagi. Memang kita cuba yang terbaik untuk anak-anak kita, kita train anak kita ajar anak kita menjadi soleh, tapi lepas kita dah tak ada lagi, tak tahulah what is going on. Tapi yang pastinya yang kita boleh bawa adalah kita punya ilmu yang kita berikan, macam yang saya sekarang ni saya berikan, dan saya harapkan you manfaatkan ilmu yang saya bagi tu. Sebab saya rasa itulah yang saya boleh bawa nanti bila kita dah tak ada. Jadi kat situlah dia punya motivation dalaman tu memang sangat-sangat penting. So ilmu yang dimanfaatkan. So cuba share, bagi ilmu dan sebagainya pada orang lain. So in this case bila kita menulis, dia akan being published. So bila being published, orang akan baca. Bila orang akan baca, orang akan dapat manfaat. Dia akan baca, dia tahu, bagus lah paper ni, nak try lah. So dia pun akan digunakan. So kita nak orang gunakan, baru kita dapat pahala. So dia mesti gunakan. Alright, so kita akan go, when is the best time to write? Because of course saya faham, tapi in this 3 hours ni bukanlah Dr. Kat kita buat kemudian. Kita buat kita buat hands on nanti. Dekat situ saya akan tunjukkan bila masa yang terbaik untuk menulis. Dia bergantung pada orang lah, sebab kita tahu yang kita semua ni busy, kan. Macam Dr. Kat lagi lah pegang director lead, kan. Kejap-kejap kena pergi dinner pula, kan, Dr. Lead. Tahniah Dr. Kat lead dapat UNIMAP dapat hari tu. MQA. So basically banyak benda yang kita nak kena buat. So kat mana masa yang terbaik untuk kita menulis, kemudian apakah suitable journal ataupun conference yang kita nak target lah untuk kita publish dan kita present. So in this case hari ni tak, kita akan go through that one. Cuma saya tunjuk list sahaja. And how to find, yang tu pun kita akan buat hands on lah, di mana kita kena carilah, kita panggil journal finder dan sebagainya. And then kita kena tahu juga what kind of journal, dari segi indexing punya services. Kalau kita mula-mula mungkin kita tak kisah sangat, kita nak submit pada journal yang non-berindex because kita baru nak mula, kan. Ataupun kita nak go with a lower level punya journal dan sebagainya. It's okay, internal journal contohnya, mungkin UNIMAP pun ada journal dia. Saya rasa ada journal yang saya nampak daripada UNIMAP dan juga universiti lain lah, dia ada their own journal. Kita boleh target juga journal-journal tersebut untuk contribute kepada universiti. Dan juga bagaimana cara kita mula menulis. Ini saya namakan anatomy of writing. So anatomy of writing ni kita macam mana kita, once kita dapat je, sekarang ni you tak tahu lagi, kan, nak dapat daripada mana, kan, tak tahu, tak nampak idea lagi dah, macam tak nampak idea lagi kat mana nak ambil data. Tak nampak idea lagi macam mana nak analyse the data. Tak nampak lagi semua tu. Cuma kita baru nak tahu dulu mana yang kita nak dapatkan data tersebut. Bagaimana tu belum lagi. So yang inilah yang kita akan buat nanti. Alright. So ini pun saya dah sebutkan tadi. Kenapa nak tulis ni? Of course kita nak achieve KPI.
Ya, jadi kalau macam kita yang senior lecturer, kita ada KPI kita. Kalau kita daripada senior lecturer nak ke associate professor, ada KPI kita. Daripada associate professor nak ke professor, ada KPI kita kena capai. Dan juga of course every year punya performance, kita ada KPI kita. Ya, jadi basically this is maybe why you write, ya. Okay, and of course sometimes kita mungkin dalam proses untuk graduate, ya, contohnya kita, that's why kita perlu write lah. Dan of course saya sebutkan tadi tentang promotion, dan macam saya sebutkan tadi, the best ialah kita nak contribute, ya, kepada field kita, okay, dan to be the expert. Okay, and then of course sometimes kita nak get award, ya, you all boleh masuk pertandingan because it gives satisfaction. Nak kata dari segi duit tu taklah banyak, ya, tak banyak pun duit yang dapat, ya, sebenarnya, ya, tetapi I think it is more on bila kita dapat acknowledgement tu kan, kita rasa seronok lah, ya, kita rasa seronok. Jadi kita nak dapatkan certain incentive for example, ya, boleh. Yang penting ialah to disseminate knowledge yang sebutkan tadi, and of course kita kena fulfill our roles lah as academic staff, ya, because macam saya sebut tadi, takkanlah kita nak every semester nak buat benda yang sama dan repeat balik kan. Jadi macam kita dam lah ataupun dull lah in that, so bukan dull, ya, dalam kehidupan kita. Jadi kita nak lebih excitement, ya, jadi the best adalah kita cuba untuk improve, ya, dalam kita punya ni. Alright, the sources saya dah banyak sebut. Kita boleh ada teaching course material, macam mana kita develop content dalam course khusus kita, the mapping of the COPO tu sendiri. Macam contoh sekarang ni kita boleh buat papers on gap. Ya, kita boleh buat papers on gap analysis. Nanti saya akan tunjukkan satu paper yang saya buat untuk gap analysis, tapi dia macam agak general. Okay, tetapi you boleh go in detail once you get dia punya COPO mapping tadi tu. Okay, so you can also have mapping dengan kalau untuk engineering kita ada complex problem, kita ada untuk broadly defined, kita ada untuk well defined, ya, kalau untuk diploma. Dan juga kita ada curriculum development activities. Kalau kita buat curriculum review, ya, kita mungkin dapat feedback daripada different stakeholders, ya, kita buat kita design curriculum yang baru contohnya because kita nak integrate SDG, kita nak integrate R 4.0, kita nak integrate Edu 5.0, kita nak macam-macam benda lah kita nak masukkan dalam tu kan, dengan AI-nya. Sekarang ni saya nampak ada satu universiti Harriet Ward, dia dah masukkan dia dah masukkan AI dalam dia punya curriculum. Okay, saya sendiri kalau saya jadi external examiner, ya, ataupun menjadi evaluator lah untuk accreditation, contohnya kan, ataupun kita jadi panel untuk accreditation kan, saya looking forward, okay, to go to various university because saya boleh tengok dia orang punya, memang dia adalah confidential, ya, saya tak boleh keluarkan, ya, tapi kita macam bila kita tengok tu, wow, kita macam macam mana kita nak improve kita punya program, macam mana kita nak improve kita punya course dan sebagainya. So that's why I think one of important thing ialah untuk kita kan, persyarat-persyarat ni, mana yang engineering ataupun non-engineering pun, you can always be an auditor, ya, kalau untuk MQA for example, jadikan auditor untuk MQA sama ada dalaman atau luaran. You all boleh kita kata volunteer yourself. Macam saya memang saya banyak do volunteer, saya macam interested kan, jadi interest saya nak join, boleh tak, something like that kan. Jadi basically jadi auditor, jadi evaluator untuk EAC, ETSC dan sebagainya, because dia akan bagi you a bigger perspective kan, you akan jumpa ramai orang kan, you akan tengok different curriculum, you akan different syllabus, you meet orang industri dan sebagainya, so that will actually improve ataupun increase you punya perspective. So you can bring them back in class and try to adapt dan sebagainya kan. So that's why kita macam seronok sikit lah, ya, bila kita buat kita punya activities tu. Alright, and then ini pun saya dah sebutkan survey, teaching activities saya dah sebutkan tadi, student learning activities pun saya dah sebutkan, gamification is also very very important. Okay, so basically you can improve, ya, the student ni dia suka kan main benda-benda tu semua kan, so you can go with that. Okay, and then try to follow people yang macam very active lah dalam teaching and learning kan. Contoh kalau dekat Facebook ataupun TikTok or whatever tu, you can contohnya you can follow Dr. Chua, Dr. Chua daripada UNIMAS if not mistaken. We also have one of the deputy dean I think from UMS, Dr. lupa nama dia, Khairuddin if not mistaken. Khairuddin lupa dah, but basically you try to follow macam Dr.
Prof siapa nama ni? Prof Karim ya, contohnya you can follow juga Dr. Tazli, you can follow there are many people yang dekat luar sana yang ataupun you can follow the Center of Education contohnya in sampai in mana UTP ada, UTM ada, banyak tempat lah yang UKM ada, UPM ada kan, so you can actually and then they always buat conferences and education conferences dan sebagainya so you can learn a lot of things dekat situ. Okay, alright. Tapi saya tak nafikan mungkin sebab saya baru dalam Unimap, okay, dan tapi itu pun I'm really impressed dengan apa you buat. I think you have the resources. Okay, I think you have Dr. Fakrul, okay, yang bagus dalam AI, okay, and then and so of course you have many others yang very resourceful. Okay, yang actually you can develop, you can use those okay within your Unimap, or maybe you have used or using them in that way lah, okay. So basically kita boleh gunakan internal resources, kita improve kita punya resources okay, untuk kita provide the training for our lecturers insyaAllah So the rest ni is contoh-contoh lain lah assessment dalam individu assessment dalam integrate AI dalam assessment dan sebagainya. So macam saya sendiri sekarang ni saya ada student PhD on alternative assessment, tapi they integrate AI within the culminating courses for engineering curriculum. Okay, so basically jadi saya akan kena keep kita kata apa update lah dengan current punya requirement dan sebagainya okay, and then of course the QMS and CQI related activities.